Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tsamisha, ke re moshate go se moya ka Dr. Makgabo. Today ke nyako share le lena taba ye nngwe shine ke e bala ya go tšhoša gomme ke re ke e share le lena ka nako tše dingwe ge gore o no bona dilo o no kwa dilo but o sa di bone ka mahlo re na le mogolo wa o se tshepe gore taba tše ke di nnete. Okay, ke le ke bala mo newspaper ka kopana ka story se sengwe sa moshimane o mongwe ya tlhokofetšeng gona mo South Africa gana mo Limpopo. Ba re moshimane o tlhokofetše ka March go tloga bo January go na le nako e le gore o ile ba botša ka gae gore o lorile toro ye nngwe. Toro ela ga bolela ge ke gopola ga botse toro ela o ka re o rile o bona a ke sa gopola bona molete or something like that, and then o bona dinaledi a ke se na naledi tše di be di mo tlhaba go ba jwang. So a ba botša ka mogae gore ba mo rapediše ba mo protect. After a while o ka ra no lwala ka speedinyana then a tlhokofala ga ile gore ke se bolela ga botse ka re ke kry-a e ke se bala mo ke goditše newspaper tša go fapana mo e le gore se tla ka tsela tša go fapana gongwe ba tlhalosana o tlhokofetše jwang gongwe ga ba tlhalose ba ne bolela ka mokgwa mongwe ba bolela se tša tlhokofetše. So mošimane ke ka March wa tlhokofala mare ba re ga se no tlhokofala mmele wa gagwe o ka re tšere ma 2 hours gana mo ba o feta mowe o sa fiša ebile o sa le boleta a sa kwagale bjala ka motho a tlhokofetšeng. Ke ntho ya o dira gore ba se ke ba kitimela go bitša hash ka re ba nagane gore mohlomongwe maybe a ka tsoga until ba bona gore motho gape ga a tsoge ba bitša hash gomme a išiwa mošareng. Gomme ga le kwa mošareng ga bantši ba fela ba ya go mmona go ba ya ba check-a tše ba di check-ang ba kgotše le gore gape mošimane mmele wa gagwe o sa le boleta ene ebile o sa tutetše kore o tshwana le wa motho e le gore wa phela. Ge motho a tlhokofetše mmele wa gagwe o swantše o thome go ba bothata, mmele wa gagwe o ba bothata o tshwana go ba boleta ene ebile mmele wa gagwe wa tonya ga tshwanela go fiša ka gore moya o tšwile mo mmeleng. So ka o dilo di different, mmele o boleta ebile wa fiša o futhumetše jwale ka mmele wa motho mongwe yo e le gore wa phela. So after 2 weeks over 3 weeks antšalane mo mošare ebile ba feletša ba diseta gore a re no go no mmoloka ga ona se re tla go se dira. Ke nagana gore maybe ke mistake wa mathomo ba santse ba o dirileng. Ke nagana gore ge ba bone gore mošimane o la mmele o boleta o tshwana le wa motho a phelago ntho mathomo ba santse ba e dirile nka ba ile ba nyaka ngaka e tle e tšhole ditaola e check ka ditaola re ke nnete mošimane o tlhokofetše ka nnete na, nka ba ile ba khwetša dikarabo tša bona. Mohlomongwe ngaka nkebe ile ya ba thuša ka pela gore batho ba ile gore ba behind lekgo la mošimane ba palelwe ko feleletša mmereko wa bona gomme mošimane ke a tsoge goba ge e le gore ge ngaka e khwetše le gore it is already too late a ka sa kgona go buša mošimane nkabe at least ngaka ile ya bereka setopo sa mošimane a sa le gana ka mola mošareng ya se bereka gore setopo sela se tie batho ba leng responsible for lekgo la gagwe ba se ka ba le maatla le tše ba nyaka go di dira ka yena ba palelwe. Mošimane e bentse la gore o robala boroko ba nnete o tlhokofala ka nnete mo e leng gore o tla kgona go yo kopana le mangelo a gagwe a boye go bona as an ancestor. So ka baka la ka mokgwa le gore mošimane o tlhokofetše ka gona ene ka baka la ka mokgwa le gore a bego a le ka gona ka mošareng ga ba ya ba mmona okay ba decide le gore ba no mmoloka le ge ba ya ba mmoloka ga ba mohlhoboga o ba sa no ba ka mokgonna a sa le boleta ebile a sa futhumetše bjale ka mmele wa motho a phelago bjale ka mmele wa motho e le gore spirit se sa le gona mo mmeleng. Ba mmolokile ka March and then ya re ka April ka di 27 tša April ge le re ko gopola ga botse ya ke tšona 27 tša April ke taba tša ngwagono a se ga le di diragetše ka 27 tša April kore ba no kwa after lekgolela a ba kgotsofale ba belayela mo dipelong tša bona ba belayela. So go belela ga bona e be le nnete e be le sešupo sa gore ke nnete mošimane a sa tlhokofale. Ba decide gore ba ye gana mola lebitleng la gagwe ba epolle lebitla ge ba epolla lebitla ga se ba kgole tše ba di bonego
ka re ge ba epolla lebitla lela ba bula lepokisi la gage ga se ba kgwetse mošimane la ba molekileng ga se ba kgwetse ngwana a bo bona goba a se ba kgwetse ngwana bona ba kgweditše Mpopi a doll Mpopi. So wa bona gore batho ba go seleka baloi ba na le technology ya bona o ka se e fetše. Rena ge re lebelela motho re bona tlhokofetše. Santifa ga se yena o la re mmonang kwa lebokising ke Mpopi wa gona ke magic wa bona. Rena ge re lebeletše motho ola ge re lebeletše mola re bona e le yena motho ola. Santifa ga se yena ba beile Mpopi mola yena ba mo tšere so ba sa le shocked, family e sa maketše ebile e kwele bohloko. Ntho ba e hopantše gore mohlomongwe o tla boya, mohlomongwe o tla boya gae ka re ba bone ka kwa lebitleng ga se yena. Mara ge e le so a go easy gore a boye gae gore family e ema-eme e tšwele ka ntle ba nyake sangoma e strong e le gore tla ba thuša. Possibility ra ka boa gae e slim ga a hweditše sangoma e strong a hweditše tlhare tše di strong, yes ba ka kgona go mmuša ge e le gore ba le ba mo tšerego ga se ba diritše le gore ba di dira ka gore go ya ka yona document e ke e balang ba bolela gore ba mo tšere ka gore ba rata go mo dira a zombie re bitša setlotlwane ka Sepedi a zombie. So ge ba ya ba mo dira zombie re tlhela re kwa di-story tša gore ga motho ba mo dira zombie ba na le ntwe la gore ba mo kgathe leleme ba bangwe ga ba kgathe maleme o no felelela ka mokgono wa hwetša e le gore bile ba go romela kae wa sepela o ya nageng ye nngwe le seo ke motho wa mo Polokwane Limpopo motho o bile o kgona go sepela a ye Bogauti a nyaka mebereko gana mola ka gae ga ba mmone yena o gare wa bereka o kae wa ka mokgwa ba mmerekang ka gore ba mmereka ka tsela e leng gore a ka se tsogile a ile ka gae ba ka se le ba mmone wa tseba gore santše a phela ka o khuta yena ka nagana mola Gauteng kae ka madulang gona a bereka tšhelete ka mehla ga a gola e romelwa gana mola motseng o la ba mo tšereng. So go gabedi ge e le gore mohlomongwe ga se ba kgathe selo maleme eng o sa feleletše mohlomongwe a ka kgona go boya ba ka kgona go mmuša mara ge e le gore go na le tše ba di dirilego go ka pala gore a boye mara ntho ngwe ba ka kgona go dira ke gore a robale boroko ba nnete. So ke tše dingwe tša maleatlana a bathakati that's why batho re le botša ka mehla gore ke hlokomeleng bothakati bo gona ka montle ene bo strong. So ka nako tše dingwe ga re believe dilo until ebile di re tlhagela goba di tlhagela ba leng mo gaufi le rena. Ene go ya ka document e ke badileng cause ke badiletše pedi already ya mathomo ge e bolela ba bolela ka ngaka e le gore ile ya ba botša ya re a go easy gore a boye ka baka la gore go na le batho ba family ba e leng gore ba involved. So a go easy batho ba leloko ba ile gore ba involved go ra gore motho ga bolela so o checkile o bone gore go na le batho ba family ba ile gore le bona ba bile involved ka gare ga lekgola mošimane ke. Ene ya bobedi document e ke e bala e tlhalosa gore mošimane o bolokilwe ne a re a bolokilwe after dibeke o mongwe wa leloko a kopana le yena kae bola Gauteng ene a mmona gore ke yena ene a mo tseba then ke yona ntho gore a ba botše le kwa gae gore gape ke bone so mo le gore kwa gae le bona ba bantši ba bilela ka mokgola motho la bego a le ka gona a se ba kgotsofale ka mokgola a bego a le ka gona pele after a se no tlhokofala nako tše ba ya go mmoloka go ba boleta mola mmeleng wa gagwe le go ba boruto ke ntho ya dira gore ba sepele ba yo epa lebitla ba check gore na kganthe go diragala eng ke nnete ba bula ga se yena. So ke no ipotša e mmakaditše ka ipotša ka re okay e re ke share le lena yona this document ka le nyaka go e bala le ka ikra ge le ka tsena Google le tlo ikereya ge le ka tsena Google le tlo ikira e sa le gona ebile ba ntšhitše le lebokisi la gona
ba ntšhitše Limpopo o le ka mo gare ga lepokisi. A re ke protecteng ba ka gešo, a re ke protecteng ge motho ka mo familing ge le ka no bona no lwela bolwetse ja mo le sa bokwešišing emang le bone gore na go diragala eng. Go ka dira gore a tlhokofale le setlhe le ema ka le sanane gore a ka ba a tlhokofala. E reng pele ebile le ka re le dirang nke le checkang gore na go diragala eng. Ge le kgwetše le gore motho lehu la gagwe ga se lehu la tlhago, motho ebile mohlomongwe a ka no ba sa tlhokofale ka nnete goba motho lehu la gagwe le amana le bothakati baloi, kgopela ngaka ya lena e thekge setopo sela. Ge e thekga setopo sela ke ntho la gore e direla gore motho a tlhokofale ka nnete ba palelwe ko mo šomiša. Bathakati ba kgona go bolaya motho ba mo dira a zombie o ba berekela. Bathakati ba kgona go bolaya motho ene ba fetše ba tše spirit sela sa gagwe ba ye ba se šomiše bošaedi, ba ye ba ye go seleka batho ba bangwe ka sona spirit sela. Ba bangwe ba kgona gore motho a tlhokofetšiswa ge e le gore ke motho le gore o ba humile a na tšhelete tša gagwe e be ntse le gore ge ba mmolaya ka mokgono we then ba nyako tša spirit sela ba dirang ba thwala ka sona gore ba hume. Ke spirit sa lucky, motho o be a na le lucky mo la phela o ba ena le mahumo a gagwe. So ba dirang ba mmolaya ba tseba gore bona ba ya go thwala ka spirit sa motho le. Then ke ntho ngwe tlo dira gore motho no le a tlhokofetšego ka baka la gore ba dirile e tee ya dilo tše tharo, obviously motho ke ga sa robala gabotse wa tlaišega. So go bohlokwa gore go bona gore motho o tlhokofetše ka molape ene a sa tlhokofala gabotse nyakišišang tswelang ka ntle le gore na go diragala eng le kgone go thuša ngwanolo wa gabo lena, le kgone go thuša ngwanolo wa gabo lena gore a robale ka nnete ene le batho bana le ba mo dirile tšeo ba šale ba swabile ba palelwe ke go mo šomiša bošaedi. Dilo tše bona ba bego ba plana ro di dira goba ro di kry-a goba ro di gaina godimo ga motho o re mmolaileng, ba ska ba leka ba kry-a le tee le sente ba ska ba e kry-a. So ga ntse e ra gore ge motho a ka palela ba ka se kgone go kry-a ngaka e le gore ka kgona go mmuša ba gore a ka sa kgona go bua ba re ngaka e santse make sure yena motho a tlhokofale ka nnete ba palelwe ke go šomiša spirit sa gagwe. Ke ka mokgwa santse bereke ka gona e berekele gana mola lebitleng e thekge lebitla lele batho ba ba felelwe ke maatla. Ke be ke rata go share le lena ba ka gešo le ka ikry-a gape mo Google le tla se kry-a story sela le sebaleng. Ge ke se lebeletše le Daily Sun ba se publishitše ke no sena ba publishitše neng le Daily Sun ba e publishitše. So gana mo ka bekene la me ka bo di 2 di 3 tša May ba e publishitše ke sure ba bantši le setse le badile ebile go ba le gore a se lebale ke no re ke share le lena. Rena as re le setšhaba nto re ka go e dira gore re rapelele lapa leke, re rapelele le yena motho o e leng gore ba mmerekile ka mokgwa ba mmerekileng ka gona. Ge e le gore o tla kgona go boya a boye, ge e le gore ka mokgwa ba berekileng ka gona a ka se kgone go boya mara modimo a mo tšee ka nnete, badimo ba gage ba mo tšee ka nnete a robale boroko batho bale ba palelwe ke mo šomiša le meleko ye e boele morago mo e tšwang gona. A re ba beng ka dithapelo, ke a le leboga.